өзіңіздерден чоғылттым, чтобы қызық тұрақ болыш үшін деп. Жана ошондой эле бул жактан печка и телевизор 6000 сом акча биринчи орунду алган парага кетет. Биринчи орунду алган парага эжекебизге телевизор, печка и 3000 сомдон акча бөлүп берем. Ал эми калган командаларга майда бийликтер менен оюндан чыгып кете бересиздер. Конкурстун шарты, бул жака окуп турабыз. Музыка кетет, бийлеп баштайсыздар, пара менен жакыныраак келип. Ошол учурда бийлеген бийиңиздерге дагы карайбыз. Биринчиден, экинчиден музыка өчкөн убакта катып каласыздар. Көз, каш, кирпик эч жер кыймылдабаш керек. Күлбеш керек даже. Сүйлөбеш керек даже. Прям манекен болуп катып каласыздар. Кимде ким күлүп бере турган болсо, кимде ким кыймылдап бере турган болсо, оюндан чыгып кете берет. Чыккан командага мондай чакан бийликтер менен чыгара беребиз. Биринчи орунду алган командага дагы бир жолу эстем, 6000 сом акча, телевизор и печка. Чтобы кызык турак болуш үчүн. Келиштикпи? Түшүндүрө алдымбы? Бул алыстан келди эле. Бул сыйлуу мейман эле. Бул аксакал эле дейкей жок. Тамадалар үчүн меймандар, барыңыздар, бирдейсиздер. Келиштикпи? Конкурс жигит жабасын агалар. Кана бысымыла, күчтүүсү жеңсин. Камера чекара калып турасың, көмөң? Бий башталганда жакыныраак келип аласыздар. 1, 2, 3, музыка кетти! Бийге карайбыз, бийге! Ай, Касымжан аке, красавчик! Ай! 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 Чап, чап, колду чап, жөн турбастан колду чап, шап, шап, шапалак, шап, 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 шапалак. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Жаспы? Эже жаспы? Эже? 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 Ассаламу алейкум, шеп. Жаспы? Эже, колуңуздун учу кыймылдап атат, эже. Чоң эле кишилер акча, эмнелерди гана кылдырбайт. Турушты карап кой. 1-2-3 музыка кайрадан кетти агайын. Шандырак! Кетти kalmasın. Şandırак! Çalçalay, çalgıcı zor çalçalay. Oynamagan kalmasın, yaxşılap saz çalçalay. Эже, сиздин ордуңузга мен кичине уй алып койсом болобу? Эже. Катып калган турбайбы булар вообще? Мына парага берек, мына акем кол кеңири кыймылдап атат. Ака, коюңчу ака. Ака. Эже жакшысызбы? Сиз эмне ушунтип күлүп катып калдыңызбы? Күлүң. Күлдү берма белекти. Бер. Мынау сал оңайраак туруп алыпсыз ака. Сизлерге кыйын болду мына. Чопа-чаң болуп. 1-2-3 музыка кайрадан кеттик агайын. Ай! Ал нике болсо вообще. Мына команда капкейки белекти. Каяк жот тилек. Рахмат, эжекем күлүп атыр го. 1, 2, 3, 4 команда калды. Аз гана калды. Эже. Ой, эже. Ой, эже. Ассаламу алейкум, шеп. Мына эжем көзү кыймылдап атабы? 1-2-3 музыка кайрадан кеттик.
karayım aytıp koyarım. Puttu kıyımlatma ağa. Oşo önce koyup koyun boldu. Oh, buna ağaydın tursun kara. Putun koy albay. Oşo önce bir puttap kalıp kaldı ağa. Bir 5 minut tek koysan putu çarçaganda turadi. Neme siz özü kıymıldap atasız bu bayağı uşun turatılыңız. Dağıyam uşun turasa kara. Şap. Baldı. Bir ek üç muzika gitti kayradan iyi. Bilegenge de karaş gerek. Rahmat. Karap dursan. Buna kap gelip. Seni görmeye kaldı. Bular çok anca bile albagandığı için çıkıp gidiyor oyundan. Rahmat çeptir. 3 komanda kaldı. Men dağı bir jol ayttam. Beyinizlerge de karayız. Jarım final 6.000 som televizor jana pichkaga bir gana komanda tatıktı. 1-3 kettik. Bazarbay ekem klastaş kızı özgöçe biyle yüken gördünüzler bir. Hey! Ana buna akaga bir. Buna tetkende başında kılıp kotkende ona kutup giderken berim ne konu. Hurmat vayimlar jana mırzalar. Дамы и господа. Ladies and gentlemen. Sizler için final. Da. Жалаңғана монстрлар қалды. Жалаңғана динозаврлар қалды. Емі мықты беттеш башталады ағайын. Мынау команда жеңсін дегендер күйермандар қол чап қойыңыздаршы. Қатырақ. Жоқ. Мынау команда жеңсін дегендер қол чап қойыңыздаршы. Ana. 1-2-3 muzika. Kettik anamızı. En bileyiz. Kana kettik. Kana kettik. Hoppa. Hey. Yaba. Şahdıram. Hoppa. Ya. Çak. Çak. Hey. Aylanayım. Şundayam profesyonal bolosun arba. Zınt toktop kalıp adadı. Ağay жақсы ба? Жақсы ба? Қыты ağay. Assalamu alaikum şef. Қыты. Бұл құрсақтан қытықтар өтпейді ма? 1-2-3 muzika қайрадан кеттік. Жандырақ. Ay молодец мама. Hey. İyi. Hoppa. Oh. İyi. Oh. İyi. Ya aylanay ne toğu aldım ey. Bular deyim mına biylevle jarıştıraylık. Mına oyunca vaqt kete veretken. Neme biylep jarıştıraylık. Neme жүрgülü. Şep. Apa. Oğu yem bala da kalmadık bak. Şep. Ece. Neme Murat. Ağaydı kötü anne kaparç. O ne kapar? Beri karat kapayım. Şunda kapayım. Onu akanı götür elbet seni. Kötür. Kötür aparsan o ne kan? Eleman kötür. Kötür lan. Jığılasın argoş akam götür elbet. Ne olup durur? Şunda maniken çok değilsin mi? Kötür. Masağa. Kol çap koymuşlar. Beri karam. Neme eceler sizler uşun türü örgüler sizlerge bir porter gelet hazır. Az bir muzika berek ana bilegen çabarıp akelerim canına barı olasın. Buna bakın katıp oldu. 1-2-3 muzika gettik. Akeler canına gelesler. Canına gelip alınsın ağaylar. Ne? Bile geçe. Gece bilep gelip alın. Bilep gelip alın canına. Hey akeler bile gileşler daga.
Bileş gerek. Vaa! Neme katı ağla, boldu. katı ağla, suranış. Belaga kaldık bulardı katı kıla deme. Berkegile. Çukula. Çirin. Oylana, boldu. Baskıla. Boldu deyim, aga. Boldu. Kayakta kök beterge jolukamiz aylanayım. Emi mында kılaus, biylep jarışaus. Kaysıl komanda mıқты biyleyt, elder, görmanдар, sizler çeşip beresler. Tanış biliş ketpesine, бұл жерде бүтілі tanışlar oturат. Ошондон қалыс болып беріп қойыңыздар. Кайсыл команда мықты бийлеген болсо, ошол командаға 6000 сом, мен дагы бир жол айтам, телевизор и кымбат баалуу билек бир команда кетеді. Келиштик бе? Биринчи баштагыланда. Басың ака. Birinci biz biyleybiz. Жок, мында кылбайлы мөтө. Мына ул акем, акесі кайсы мына жактан чыктыңыз бе? Эжем да мына жактан чыкты бе? Ооба. Агай сиз мына жактан чыктыңыз бе? Эже сизчи? Onu болбоду. Кечирип кой мени башка менен кеткенимди. Капысынан сүйүүгө сөз сепкенимди. Олордон. Короче, мындай кылабыз. Ака, жакшы бийлейсиздер. Эжеу, сонун бийлейсиздер. Мынау окшош кийген эжелерим силерди колдоп, кол чаап турат. Утуп алган болсок, өкөңөргө 500дөн берем, 5000ди мен алам деп койм. Тамаша. Бирок 6000 бийлегенде катып кала экен, жок, ошону айтып коюн, жөн бийлейсиздер. Жакшы бийлегенге 6000. 1 2 3 кетти. Жок. Дай, зарубежныйраак нерселерди. Бамбакси. Тилек, Эламан, нерселер ушулар айтып коюш керек да өз программада. Ава. Өкөңүздөн бир музыка бийлеңиздер ушунда. Kol çap duruş gerek, kamandan koldum. Ey Kuday! Ey! Vay! Şabala kayda! Vay yecekeme kol çavlar. Balda. Uşu yerде туруп туруң акам. Uşu yerden ары карап туруң акам. Çık kirine, çık kirine, çık. Биздин акабыздан нең бар? Çık, болду ака, басың. Сиз неме бийден башкадагы үйдө бир иш кыласыз ба ака? Молодец, жаным ака. Жүргүлө, мына менин парам. Вот теперь будет смертельный номер, дорогие друзья. Агай, эжеме ишенем, бирок агай, сиз подозрительныйсыз агай. Ушул жерге келгенде алдыр үрбейле агай. 1 2 3 музыка кетти! Ежем! Ай! Ежем билет! Бол. Ушуvu параң. Молодец. Параң ушуvu. Ушул просто неме агай. Жеңилдиңер. Мындай кылайык, мөтө. Жеңилдиңер. Жок, финал кылайык. Финал. Акең чыгар. Жириң ака. Жириң. Мына эжени жеңген болсоңуз 6000 алып, оны эже көң бөлүшүп аласыздар. Абжы. Эм уят кылбаң. Классташпыл? Финал. Так. Мына. Финал. Чарчалай. Мына эми чыныгы финал. Итак, дорогие друзья, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. 1 2 3 кеттик. Чарчалай дейм. Мына, амча уят кылбаң, амча уят. Çalçalay, saz çalçalay, çalgıcı zor çalçalay. Oynamagan kalmasın, yaxşılap saz çalçalay. Çalçalay, çalgıcı zor çalçalay. Oynamagan kalmasın, yaxşılap saz çalçalay. Тоқтаң. Эче, тоқтаң. Оны мойнынан кармабайлы алысылы бийлей бериң ача мына. Çalçalay, çalgıcı zor çalçalay. Тоқтаң. Сиз түртпөң, сиз мойнынан кармабаң ача. Нормальный бийлегиле. 1 2 3 музыка кетти. Yaxşılap saz çalçalay. Койбойсуң бу? Sazendeler çalganda güzel kızlar oynasın. Sazendeler çalganda güzel kızlar oynasın. Güzel kızlar içinde, kızlar içinde.
Boldu. Şu aka mene necem bir para bolup çıkpaptır dös. Boldu. Vapşi almağa kesiңер силер ey. Boldu. Mula agay menen ejekem ne kılışın bilbey turadu. Emi жақшына чечіп алалық. Мынау команда жеңді дегендер қол чағыңыздаршы. Жоқ, мынау команда жеңді дегендер қол чағыңыздаршы. Мына. Рахмат. Болды. Рахмат. Болды дейм. Болды. Рахмат. Неме, урматтуу эжелер, мына форма менен митингке чыксаңар болот экенсиздер. Окшош болот. Эки жактан бирдей болуп кала турган. Мондай кылак. Эмен 6000 сомду бул жакка берсек, бул жак таарынып калат. Бул жакка берсек, бул жак таарынып калат. Ошондуктан эки команданын тең көңүлүн алып, ушул акчаны мен эле алып алайын деп. Зато өзүмө жакты, эч кимге жакпаган менен. Мондай кылайык. Так, сизде классташпы? Жок. Мындай кылайык. Эми чындап мен азыр бир чечип берейин, жакшылап карап туруңуздар. Жашыңыз канчада? 45. Сиз канчада? 41. Значит, сиз пацанка экенсиз. Апа, сиз мына телевизорду алың. Ушундай кылайык, мен апабызга телевизор берейик. Анан эжеке, бул жерге жашка карадык апам. Мына белек сизге болсун жаным. Ал эми агаларыбызга бирден белек болсун дагы. Менин колумдагы 6000 сомду. Азыр неме жакшысызбы, бажа? Паркта кетип аткандай кетип атасыз го. Кичине бир мороженое карап албасты да. Так. 2000 сомдук мен агайыма берейин. 2000 сомду мен тоже агайыма берейин. Анан 1000 сомду апа сизге берейин. 1000 сомду сизге берейин. Турлеп? Анан эми мына жерден тамадалар подарка берди, анан акча берди, анан дагы эмне берет экен деп үмүт кылып түрө бербей бар кеткиле марла. Бол. Токтоң, эже, мына апарып бергенде лабонун акчасын 200 сом беририң айтып коем. Урматтуу меймандар, ушул конкурска демөөрчүлүк кылган агаларыбызга, аталарыбызга, тагаларыбыздын дагы үйүндө жакшылыктар болсун тапканынын баары тойго буйрусун деп демөөрчүлөргө бир кол чапкаңыздар, ыраазычылык.